ka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance MDA2 kembali alam da ukorat ke sangma kubu Chief Minister Lashai Kasni kin sathung bujili yaki syuki menteri bat kin sapen bam smai yaki menteri thmai kaban salong haraj bawan hakapo sanbaje janme ki telong khubor kliatu bo menteri rangbadu ka jela ukorat ke sangma ulia kendu ya ulat jongka jela u CHB Jaya Shankar haka janmit jongka sningkong hakapor saubaje badulai ti yakathup jongki nong thauan kiban sasya perung haka kanhun menteri kane ka jingpen kala ban khmilinti ban kata omduna ya prangut ki menteri kibrang syong menta haka syuki Shushu katkum ki telong khubor balayolum laong bakidon saungut ki menteri nak NPP kiban sasya penhap syuki kentup ya ka menteri ka koi ka khia ka kong amparin lingdo u menteri katanat boarding Abu Tahir Mondal u menteri katanat pule puti u rakam sangma bat u menteri katanat samarbam u coming one ambon bat ki MLA kibala ban mi bujli yaki kilong u MLA ka jirang uba sothanes sotun ubala ban mi bujli yaka jaka jongka kong amparin lingdo u MLA ka resu belpara uba Timothy Dishera ubala ban mi bujli yaka jaka urakam sangma u MLA ka Jowai u ailat Miki pasa ubala ban mi bujli yaka jaka jong u komin won ambon bat u MLA ka dalu uba branding sangma ubala ban mi bujli yaka jaka u eti mondal naka United Democratic Party UDP ki kenhun menteri jong uba pol lingdo bat uba kermen shila kinher syukino ban plilat ya u presiden ka parti ubderu u MLA ka mairang uba medba lingdo bat u MLA ka amla rem uba lakmen rembui ya kene karai lashim haka jingyalang jong ka UDP haka step jong ka sngi nikong naka parti BJP haka jaka uba elek an penmi bujlino dau MLA ka South Shillong uba Shanbor Shulai u menteri ka Hill State People Democratic Party uba Shakler Warjiriru latmu ban bujlino dau MLA ka Motion Road constituency uba Metho Diostkar baro artli ki seng BJP bat HSPDP menta ki don mar armut ki MLA assembly kaba sautanat kalong ba warla ka jingpen kala yakakam labu banlong hakasni baar handrei presiden ka BJP ka jela Rikman Ji Momin ulong ba umpat yo kano ga jingpen tiap ka batikna nau menteri rangbadu jong ka jela